Ek bly julle is hierso. Ons gaan julle het seker gesien op die groepie. Ons praat oor 'n onderwerp wat ek dink baie mense dalk nie verstaan heeltemal nie, maar ek glo graag meer van wil weet. En dis 'n belangrike onderwerp. As dit kom by die gawes van die Gees, is dit nodig dat 'n mens weet waarom dit gaan en veral waar kom dit vandaan? Hoekom is daar gawes van die Gees? Dis altyd vir my die ek wil amper sê een van die belangrikste goeters. As jy weet hoekom die Here Weet jy vir jou waar 'n ons die ding sê, inbeeld? dan is dit maklik om in te val by sy wil. As jy weet hoekom die Here 'n sekere ding gedoen het, is dit maklik om te snap waar pas jy in. Nou goed, die woord is vol diep geheime en al daai dinge en dieper betekenisse, maar as dit by die gawes kom, is daar openbaringe, maar die woord is eintlik heel eenvoudig en uh op die man af straightforward. Voor ons verder gaan, kom ons bid en dan gaan ons verder. Father, in the name of Jesus, we give you the glory that we can open your word, and we ask, Holy Spirit, you are welcome. It's your program. Break open the word, the deep meanings of the scripture, so that everybody can understand what God says to them. But I pray that your anointing will rest upon it, that you will break every yoke of those who listen to this program whenever, but you will anoint it, and that you will truly teach us the deep things of God. In Jesus' name. Amen. Goed. Ek het 2 of 3 goed neergeskryf. Um voordat voordat ons verder gaan, wil ek net dit sê en ek het dit neergeskryf sodat ek dit nie vergeet nie. Why are there gifts? Hoekom is daar gawes? Daar's baie redes, maar hier is redes wat dikwels op ons van toepassing is, wat ons nie altyd begryp nie. 1. God wil sy liggaam gebruik. Hoekom? Want die liggaam bestaan uit lede en dis nodig dat die lede van die liggaam nie passief is nie. Alright? 2, ons kan God nie in 'n boksie sit nie. Ons kan nie vir hom sê hoe hy moet werk en wat hy moet doen en hoe hy dit moet doen nie. Met ander woorde, God gebruik wie hy wil, soos hy wil, om sy soewereiniteit tentoon te stel en te bewys. God vra nie toestemming. Hy sal doen net wat hy wil, soos wat hy wil, want hy kan alles doen. En dan 'n baie belangrike ding. Soms praat die Here met jou deur 'n kanaal, want dit is wat jy verstaan. Dit is makliker vir jou om te begryp. Met ander woorde, die Here stuur vir jou, kom ons sê 'n profeet, en jy hoor die woord van die Here, die Heilige Gees bevestig dit in jou hart, en is miskien op daai stadium van jou lewe vir jou makliker om 'n profeet te verstaan as om die stem van die Here te hoor. Hoekom? Eenvoudig net omdat om die stem van die Here te hoor is dalk vir jou, jy twyfel dalk, maar God is jou genadig, en hy praat met 'n mens op 'n manier wat 'n mens verstaan. En God is altyd bereid om 'n ding te bevestig. OK. So, kom ek daai fondasie net lê. Hoekom gebruik God gawes? En hierdie is van die redes. Nou goed, vir dieselfde rede, hoekom het hy Moses gebruik om Israel uit Egipte uit te lei? Want dit was wat Israel nodig gehad het, verstaan het. Ja, ek kan net dink as die Here self met 'n volk moes praat wat hom eintlik nog nie geken het nie, hoe sou dit gegaan het? Maar goed, ons gaan die fondasie lê sodat ons net kan verstaan waar kom gawes vandaan. Dit kom van so vroeg as Genesis 3 af. Alright. The gifts date back
thousands of years ago. And there were reasons in the scripture that makes it clear why gifts were there. If gifts are given to God's children, then that is who He will use. And those children must be available and must be willing to operate within the parameters that God wants to operate. All right, let's go to Genesis 3, verse 15. Genesis 3:15 says, I will put enmity between you and the woman, God speaking to the serpent, between your seed and her seed. And the word seed, her seed, is in capital S, referring to Jesus. He, Jesus, will bruise your head, and you shall bruise his heel. What is God the Father saying to the serpent? I will raise someone, I will raise a line that will stand in victory over you. And your punishment will be that there will a kingdom, an eternal kingdom, that will bruise your head. My son, Jesus Christ, will use this line of descendants, and he's speaking spiritually, to bruise your head. Now that you've done this thing. All right. So, die mens het sy gesag en mag verloor in die tuin. Now what? God the Father announces restoration, and he says, from now on, this is, take note, I've got a bigger plan. And this bigger plan dates back to before the earth was, before the foundations of the world. All right. So, man cannot bruise the head of the enemy by himself. A supernatural something must happen so that that can take place. And that was what God is actually telling the devil. Let's go to Genesis 41:38. It says, and Pharaoh said to his servants, it's the story of Joseph, can we find any man like this in whom the Spirit of God is? In whom the Spirit of God is. What is he actually saying? He is actually declaring that the Spirit of God, whether Pharaoh was aware of what he's saying or not, the Spirit of God is the one that will do something supernatural for me to understand this dream. So, if we start linking certain things in the scripture, we will realize that it was God's will, God's way. That was the solution God saw for mankind not to live in defeat. Make a note of this. Why are there gifts? So that you and I don't have to live in defeat. What defeat? Defeat over sickness, over diseases. Live in wisdom. Live in hear the word of the Lord, etc., etc. But Pharaoh says, where will we find a man like this in whom the Spirit of God is? In other words, he acknowledges that the Spirit of God is the one that can make a supernatural thing happen. And although Pharaoh was talking about a dream and the land of Egypt, it reveals certain characteristics of the Holy Ghost, which is directly linked to the gifts. Ons sien dinge wat vir ons sê die gawes kom van God af, maar word deur sy gees gegee en deur sy gees geïnspireer en deur sy gees gedryf, as ek dit so kan stel. Exodus 23 vers 22. It says, but if you shall indeed obey his voice and do all that I speak,
Then I will be an enemy to your enemies. It's God speaking. And a foe to your foes. And then he ends in verse 26. Nothing shall cast thee young, nor be barren in your land. The number of your days I will fulfill. I'm not going to tally at this for too long. God sê vir Moses, julle moet my volg en my dien, en as jy my dien, dan sal ek jou dae tot vervulling laat kom. Now there are people that believe that your time is your time. I am not really in agreement with that. The Bible says here that there are certain things which mankind can do that can shorten your days. And one of them is if you keep living in sin. You may influence God's plan for your life. You may object it. You may resist it. You may bring things upon yourself. All right. So what has it got to do with gifts? Well, God has got a certain plan, and he wishes to use you for as long as you live, for as long as it is possible. Exodus 30, verse 29. And you shall sanctify them so that they may be most holy. Whatever touches them shall be holy. You shall anoint Aaron and his sons and consecrate them so that they may minister to me in the priest's office. Now we get closer to the involvement of the Holy Spirit and certain things which God wants us to do. But we need the Holy Ghost. And what God is saying here, anoint them. And it's a type, the anointing oil, a type of the Spirit of God. He says, anoint them. The anointing sets them apart. And the anointing qualifies them. The anointing brings them in a position where I can use them. Want dit is die salwing wat die juk breek. En God sê eintlik, as my gees, soos Farao gesê het, in jou is, en op jou is, en met jou is, noem dit wat jy wil, dan sal daar sekere goed, wat bonatuurlike krag en mag vereis, kan gebeur, as gevolg van my gees. 1 Samuel 16, vers 7. But Jehovah said to Samuel, do not look on his face, nor on his height. Hy praat oor David. Because I have refused him, hy praat oor David se broer. For he does not see as man sees. For man looks on the outward appearance, but Jehovah looks on the heart. Okay. Wat sê God vir Samuel? Ek het 'n groot missie vir hierdie man wat jy salf as koning. En hierdie salwing is 'n tipe van my gees. En die woord sê ook van daai dag af was die gees van die Here het op Dawid gerus. Wat sê dit eintlik? Ons kan nie sonder die gees van God opereer nie. Ons kan nie sonder die gees van God. Dawid was 'n jong man. Hy het geen skool gehad nie. Hy was nie 'n opgeleide bestuurder nie. En nou moet hy 'n nasie bestuur en koning oor hulle wees. Jy het 'n bonatuurlike krag en wysheid nodig. En daarom is die gees van God daar. En hy sê vir Saul, wat Israel nodig het, is 'n man so na my hart, maar 'n man op wie my gees sal rus. Nou goed. As ons na vers 13 tot 14 kyk, Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of Jehovah came on David from that day. All right. Here are one of the first signs that the Spirit of the Lord
will rest on someone. Now, if you read Genesis and Exodus, there will be others too. But we can clearly see the Bible says to do God's work, to stand in the presence of God, to do the supernatural, or to have God do the supernatural to you, you need the Holy Spirit. Dis hoekom die skrif sê, blus die gees nie uit nie. Want dikwels wil die gees dinge deur ons doen, maar ons wil nie. Ons laat hom nie toe nie. En hy kom sê, van daai oomblik was die gees op Dawid, en jy kan die geskiedenis lees, daarna het Dawid goed gedoen vir God in sy naam, wat wonderbaarlike wonderwerke was, Goliat, die beer, die leeu, so gaan hy aan. Vers 18. And one of the servants answered and said, Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful in playing, and a mighty warrior and a man of battle, prudent in speech, and he is a person of good form, and Jehovah is with him. Now, if the Holy Ghost is with you, Jehovah, God, is with you. All right. So, why did the Spirit of the Lord rest upon David? Because he gave him certain skills. Not only warrior skills, skills to manage the entire nation of Israel. Mattheus 28 vers 20. Teaching them to observe all things. Die Here Jesus praat met die disciples. Whatever I commanded you, and behold, I am with you all the days until the end of the world. The Bible says in Samuel that the Spirit of the Lord was with David. Jesus says to the disciples in the more modern age, I will be with you. There's no difference between Jesus saying, I'll be with you, and the Holy Ghost being with you. Isaiah 34 verse 16. Seek out of the book of Jehovah and read. Not one of these shall fail. None shall lack its mate. For my mouth has commanded, and his spirit has gathered them. Hierdie is 'n baie belangrike skrifgie om te verstaan. God die Vader neem 'n besluit, en die Gees van die Here laat dit gebeur. The fact that there are gifts is a decision and the will of God for your life. And in the same manner, as the Bible says in Isaiah, my mouth has commanded, God's mouth, the Spirit has gathered them. Means the Holy Ghost is I almost want to say, the one who finishes it off. Die een wat God se wil laat gebeur, deur die instrument te bekragtig, om dit te kan doen. So don't ever think you cannot, because you're right. You cannot out of your own. But a surrendered life to the Spirit of God allows Him to do things through you. And the miracle will happen not because of you and me, but because of the Holy Ghost and the power of the Holy Spirit. Dis hoekom die Here Jesus gesê het, en ek sal met julle wees. Want Paulus en Petrus en ek en jy kan nie die wonderwerke doen nie. Ons het die Gees van God nodig. Nou, sover as in Jesaja sê dit, my mouth is commanded, dit was God se wil, and die Spirit has gathered them. Die Heilige Gees het die werk wat God wil hê afgeëindig. Jesaja 11 vers 2. And the Spirit of Jehovah shall rest upon him. Hy praat van op Jesus. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, Spirit of knowledge and Spirit of Jehovah, and the fear of Jehovah.
As die gees van die Here nodig was om Jesus se bediening suksesvol te maak, glo my, dan is dit die persoon wat my en jou roeping sal bekragtig en suksesvol maak. Hoekom? Dis hy wat hier op aarde is. Dis hy wat die krag wat nodig is. Volgens Genesis 3 vers 15 laat gebeur. Dis hy wat die krag het wat nodig is om die wonderwerke te laat gebeur. 1 Korintiërs 12 vers 1. Vers 1 sê, Now concerning spiritual gifts, I would not have you ignorant. Verse 3. I make known to you that no one speak by the Spirit of God no one speaking by the Spirit of God says Jesus is a curse. That one can say, and that no one can say that Jesus is Lord, but by the Holy Spirit. Okay. Ons kan sien in die Nuwe Testamentiese kerk hoe 'n integrale deel die gees van die Here in die kind van God se lewe begin word volgens hierdie skrif. Okay? But there are differences of gifts, but by the same Spirit. Differences of ministries, but the same Lord. Differences of workings, but it is the same God working all things in all. But to each one is given the showing forth of the Spirit to our profit. Ek gaan hierby stil staan. As ek in die Aramees gaan, aan elke persoon word die manifestasie van die Gees gegee, soos dit hom help. Die passion, each believer, each one, not one has been left out, is given continuous revelation by the Holy Spirit to benefit not just himself, but all. Okay. Is opmerkbaar in die Ou Testament het daar nooit iemand gegaan en gesê in die naam van Jesus wees gesond. Hulle het nie kerk gehou of die gawes het nie gewerk soos vandag nie. Hoekom? Want die Gees van God was nog nie uitgestort nie. En tweedens, Jesus het nog nie sy disippels of sy kinders, he hasn't commissioned them. Maar God het vir die slang gesê in Genesis 3, daar sal 'n dag kom wat haar saad, Jesus Christus, saad sal voortbring, kinders, afstammelinge, sal voortbring, wat jou kop sal vermorsel. Of, kom ons stel dit anders, hy sal deur sy nageslag, sal hy jou kop vermorsel. Goed, wat is nodig vir dit om te gebeur? Die teenwoordigheid en die salwing van die Gees van die Here. So, niemand is uitgesluit by hierdie proses nie. As hierdie woord sê, wat, net weer terugkom vers 7, but to each one is given the showing forth of the Spirit to our profit. Ek wil gou vinnig na die Griekse woord te gaan van manifestation. The Greek word for manifestation, but to each one is giving the showing forth, 'n ander vertaling gebruik, to each one is giving the manifestation of the Spirit. To each one is given the showing forth of the Spirit. Manifestation, die Griekse woord is phanerosis. It means making visible or manifest. Making what visible?
making the presence, the workings, the power, the anointing of the Holy Spirit visible. Dit is wat almal gekry het as jy tot bekering kom. Die oomblik wanneer die Gees van God in jou bly en in jou woon, dan rus hy jou toe, sodat nie een kan sê, ek het dit nie. Wanneer vind jy uit dat die Gees van die Here deur jou werk, wanneer jy hom toelaat? Wanneer vind ek uit dat die Gees van die Here deur my gewerk het? Wanneer jy hom toelaat. En wanneer jy sien wat hy doen. Jy sien, God wil jou gebruik, want dit is wat hy gesê het in Genesis 3 vers 15. Sy saad sal jou kop vermorsel, of hy sal jou kop vermorsel. Sy saad, hy en sy saad, noem dit so as jy wil. What does it basically mean? It means that our spiritual identity is good enough. Die oomblik wanneer jy wedergebore word, om vir God bruikbaar te wees, want dit is nie ek en jy wat die werk doen nie. Kom ons gaan na Lukas 11 vers 20. But if I cast out demons with the finger of God, no doubt the kingdom of God has come on you. The finger of God. What does the finger of God mean? It points to the authority of God. If I cast out demons with the finger of God, no doubt the kingdom of God has come on you. Nou, as ons gaan lees waar die Here Jesus die disippels uitstuur, dan sê hy vir hulle, gaan maak hulle gesond en wek die dode op, sê vir hulle, die koninkryk van God het naby gekom. Wat is God se doel? Is dat die mense op aarde die koninkryk van God sal beleef. En die mense op aarde in die koninkryk van God 'n deel sal hê. And for that, he needs you and me. Therefore, the manifestation of the Spirit was given to everybody. So wat beteken manifestasie van die Gees? It means the Spirit of God will work through you no matter what. Elke een het 'n plek, het 'n posisie in Christus, wat die Gees van God wil gebruik, wat God wil gebruik, en hy sal vir my en jou tekortkominge sy Gees gee, sodat ons nie hoef te vrees, ek kan dit nie doen nie, maar dat jy met die Gees van God, of dat die Gees van God deur jou kan doen wat hy moet doen, of wat hy wil doen. Kom ons gaan na Lukas, Numeri 21. And Jehovah sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many people of Israel died. And Moses made a serpent of bronze, and put it upon a pole. And it happened that if a serpent had bitten any man, when he looked upon the serpent of brass, that he lived. Okay, ek wil daai skrifgie net inbring. Ek het nou genoem, in die ou Bybelse tyd, het daar niemand gekom en onafhanklik gekom en gesê, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus wees genees, in die naam van Jesus wees gesond, of wat ook al nie. In die Bybelse tyd, toe die Israeliete gesondig het hulle nie 'n mediator, 'n bemiddelaar gehad nie. En God het hulle gestraf. Toe sê hy vir Moses, sit die slang op die paal, sodat almal wat na die slang kyk en hulle sonde erken, met ander woorde, gered sal word. Nou kom die Here
En vir my en vir jou wat tot bekering gekom het, kom hy en hy sê, ek gee my gees, sodat jy in die krag van die gees kan wandel en vir die sieke kan hande oplê en sê, in the name of Jesus. En vir die een wat behoeftig is, kan sê, in the name of Jesus. En vir die een wat vrymaking nodig het, kan sê, in the name of Jesus. Ons is nie in 'n situasie meer waar ons afhanklik is van, kom ek dit eerder so stel, ons is in 'n situasie waar God deur elkeen werk en deur elkeen wil werk, eerder as om net 'n Moses te hê, en net 'n Aaron te hê, of net 'n Josua. God wil vir jou gebruik, want jou en my krag kom nie van onsself af nie. Jou en my krag kom van die Gees van die Here af, maar luister hierna. Jou en my gesag to do things by the finger of God comes from the Holy Spirit. En ek wil net hierdie fondasie lê vanaand. As die Bybel praat van die gawes van die Gees, moet ons verstaan, it was part of God's plan from the beginning. Secondly, the Holy Spirit was the one, as the Bible says in that other scripture, God has decided it and the Holy Spirit has gathered them. In the same way, God has saved your life. He decided to call you, to give you a calling, whatever it is, and the Holy Spirit will make it work in your life. He needs your and my surrenderance. The Spirit of God is a superior spirit, whom the evil one fears like nothing else. But if you and I walk in the ways of the Lord, as ek en jy God dien, en ons sou bruikbaar wil wees, al wat die Gees van die Here nodig het, is vir my en vir jou om oor te gee, en te sê, Lord, use me, I'm available, I surrender. Want jy sien, die Gees van die Here kan nie werk op my en jou terme nie, want die woord sê, blus die Gees nie uit nie. God soek net 'n pyp, hy soek net 'n kanaal. Hy het vir jou 'n reservoir, en hy het vir jou 'n kraan. You know what's the irony of the matter? The pipe has to be connected to both the reservoir and the tap. 'n ongekonnekteerde kanaal kan nie die water vervoer nie. So tap in both ways, to the reservoir and the tap, and allow the tap to open whenever he wishes, and be a carrier of the water, because the Spirit of God rests upon every person, and in every person. Selfs Farao het eintlik daai openbaring gegee, dat die Gees van die Here sal Josef maak om sy droom uit te lê. The Spirit of God will gather Israel, and likewise, the Spirit of God will move you, because to everyone was given the manifestation of the Spirit of God. And in the Greek, manifestation means making visible. Making what visible? Making the kingdom of God visible. Making the workings of the Holy Spirit visible. Wat beteken dit hier op grondvlak? Volgende keer as iemand by jou werk, sê ek het 'n wonderwerk nodig, sê vir hom, staan vas. Maak reg om te ontvang in die naam van Jesus van Nasaret. God het nie meer net 'n Moses nodig nie. Hy het nie meer net 'n Aaron nodig nie. In die ou Bybelse tyd was dit hoe dit sou werk, en daar was 'n tyd waar dit sou eindig. God is still on earth through you and me and the Holy Ghost. And that's what God wants, a pipe connected to the reservoir and the tap. In Jesus' name. And the Spirit of the Lord will work together, working together, confirming the word with signs and wonders. Amen.